Allah kula lambak ki nang pontuk. Cek pon ustaz. Jong, ban mun nyari cucu, sengak jong cengok muana ben telapak tangan. Bidan kula sangku bulan beni aurat oleh cengok. Ternyata di tahun 2021 bidan kula temu jawab. Nah, anapa mun nyari cucu ni kemak suruh cengok muana kada bentanang. Anapa kan namu bentanang makin ring bini penyata pada. Kan beda istilah siang malam, ring bini siang malam, di atas terang baba peteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, serta para masyayikh, serta para pengasuh pondok pesantren, serta para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat seabtina amul jaki, kong langkong ajunan semulja Kiai Haji Abdul Bayan, terus saja para masyayikh, para kiai, para asatid seabtina tak bisa nyebut asmae pontong persetong, namun tak ngurangi rasa ta'zim taat abtina dak para ajunan saja. Sejuga abtina amul jaki saja jajaran aparatur pemerintah, utama epon Bapak Kepala Tisa Beceng, Bapak Muhammad Mukri Mkom, terajunan semulja, tamu kehormatan kita pada siang hari ini Bapak Selamat Riyadi SPSI, terajunan semulja serta jajaran Forkom Pimcam Kecamatan Pakong, utama epon Bapak Kepala Camat Kecamatan Pakong seabtina amul jaki, tersedia para rabu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bermuara acara siang hari mangken tikal tak mabi pertama mak lekas ajunan corak lebek sengkli sengan corak lebek keburu dai panas semoga panas siang hari mangken ku laku paring celep nang swarga Allah. On bermuara acara siang hari mangken kak dinto para rabu acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima dari acara siang aremangken kak dinto para rabu terlahirlah sebuah sejarah. Dari acara siang aremangken kak dinto para rabu sejarah Islam itu ada. Karena tak kira pada nuzulil Quran min Nabi sobung Rabiul Awal sobung molote. Tak kira pada Isra Mi'raj min Nabi sobung molote. Tak kira pada peristiwa hijrah min Nabi sobung molote. Sehingga Tabuna Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau kak dinto matabu bulan Rabiul Awal kak dinto para rabu adalah situng bulan yang secara khusus dalam Al-Quran secara jelas dan secara tekstual dalam Al-Quran kak dinto tidak dijelaskan. Ben asalnya sebutan Rabiul Awal kak dinto adaan sebutan Rabiul Awal kak dinto beni bulan semulja ben beni bulan seistimewa. Namun apa bulan Rabiul Awal kak dinto para rabu ma pasti bulan semulja.
Apa bulan Rabiul Awal kak dinto para Rabu pasti bulan seistimewa karena ada satu peristiwa nang bulan Rabiul Awal iki kak dinto syahrun wulida fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan lahirakin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabuna Habib Umar bin Hafid Tarim Hadramaut la ya'rifu qadral maulid illa man ya'rifu qadral maulud. Orang jadi tak kira tahu tentang situng keistimewaan ng bulan maulid beten kau leban para ajunan tak kira ngaoningin situng keistimewaan ng bulan maulid min abi beten kau leban para ajunan tak ngaoningin situng keistimewaan pasir sa ilahiraki ng bulan maulid. Pasir sa ilahiraki Gusti Kanjeng Nabi. Minabi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto mulja make bulan akan nanalpe ka Gusti Kanjeng Nabi norok mulja. Bapak Mukri sekeluarga sama beda acara siang hari mangken juga norok mulja kan nanalpe ka Gusti Kanjeng Nabi. Ajunan sehadir siang hari mangken juga norok mulja. Karena pon apa saus pasera saus seetalpe aki ka Gusti Kanjeng Nabi kak dinto juga norok mulja. Bahkan pada Rabu nalekana Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lahir. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto nalekana lahir tak sami sareng beji kati biasa nah. Tak sami sareng boten kau leban para ajunan nalekana lahir langsung nangis. Waladat ka ummuka ya bana Adam bakian. Manusia nalekana lahir dari puna kak dinto langsung nangis minabi Gusti Kanjeng Nabi fitah. Katipun apa Gusti Kanjeng Nabi? Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lahir asujud astana kak dinto telunjuk kak dinto menghadap ke atas. Hale atabu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kak dinto Gusti Kanjeng Nabi sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami asujud asyokor bertahmid bertakbir seakan-akan saking genteng Gusti Kanjeng Nabi kak dinto para Rabu bagaikan rembulan bagaikan bulan purnama si sangat sampurna sampai sareng boten kau leban para ajunan nalikana marhaban gela sering sebut sareng boten kau leban para ajunan poci sareng dan kau leban para ajunan katipun apa anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta ikthirun ghali anta misbahus suduri. Ngiring saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta ikthirun ghali anta misbahus suduri. Kak dinto Gusti Kanjeng Nabi anta syamsun ajunan kak dinto Gusti Kanjeng Nabi bagaikan matahari terak tak lebat terak anta badrun ajunan bagaikan bulan purnama Gusti Kanjeng Nabi padan bulan purnama seterak sampurna Gusti Kanjeng Nabi mangkana sareng Keholil As'ad situ bondo parengin pojian patiti solawat se asmana terak mancorong terak tak lebat terak anta nurun fawqa nur ajunan kak dinto Gusti Kanjeng Nabi cahaya di atas cahaya kak dinto Gusti Kanjeng Nabi sampai para Rabu timin bedesitung cerita
beda orang amimpe Gusti Kanjeng Nabi. Perlu eka kali sarang ajunan saja masyarakat bejeng bahwa Nabi beda orang amimpe Gusti Kanjeng Nabi kak dinto situng pereng sehat karena setan dan jin tidak bisa menyerupai Gusti Kanjeng Nabi. Sampai terbun Gusti Kanjeng Nabi dalam situng hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Sapa-sapa orang saya mimpi sengkok, orang jadi bakal atau sengkok tanpa melalui mimpi. Semoga abadan kau leban para ajunan bisa tapangki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Walaupun kun hanya lebat mimpi. Amin. Pon. Minabi nang etarim gak dinto para Rabu tebuna Gus Hairon. Pengasuh Karang Turin tebuna beliau. Minabi nang etarim gak dinto nak kana umur 15 ke 17 tahun gak dinto kebenyaan ampon amimpe pangkiin sareng Gusti Kanjeng Nabi lebat mimpi. Apa sebab? Karena mulai dalam kandungan nak kana diri kini kak dinto ampun ibenya kenal ke Gusti Kanjeng Nabi libat sejarah. Bacain sejarah Gusti Kanjeng Nabi, bacain pujian-pujian sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Sampai nalika na umur 15 ke 17 tahun waktu ana benya amimpe Gusti Kanjeng Nabi. Sami sareng putra-putri ten kuluban para ajunan. Umur 15 ke 17 tahun benya amimpe absaab. Bener? Anapa? Karena mulai gini lakalai kok tako. Sajan bi ring sepo bilin lakalai kok tako. Tedung jong, tedung bing, tedung. Mun tak tedung maring kekek baung ben tedung. Apan datang dari pengajian Pak ngucap, ya baung ngedateng lah. Si agang gua baung ngedateng lah yo. Tedung. Mun tak tedung maring kekek ben baung ben ayo tedung. Bekerja sekuni alhamdulillah pas bekerja kok takok kering sepona karena mulai kini lah kan kok takok sangku bau titi makiring sepola agen sangku din tetin lebok raja sukuni lebok ngerti bah ngocak ke kanjana karena tak sengaja ngolatin ring sepola ke banding sepo bini apa long tedung bah ngocak ke kanjana bentau ke apa lah muntang embu bengalan ongku apa malam matang embu tompak baung tadi apa rejo apa nama? Karena mulai gini lah kan kok takok di budina jara aja nah anak apa sih kami pe absaab aku tak pakai ha tak mimpi Gusti Kanjeng Nabi pon Allahumma sholli ala Muhammad. Nah katipun apa dialog ke orang enggak dinto pada Rabu dalam mimpi sareng Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi abdina tormator da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Katipun apa mitorot ajunan Gusti Kanjeng Nabi tentang sintung peringatan maulid ajunan, tentang sintung peringatan hari lahir ajunan. Saya peringatin cek raja na Gusti Kanjeng Nabi katipun apa itu bu Gusti Kanjeng Nabi man farihah bina farihna bihi, man farihah bina farihna bihi. Sapa-sapa orang sebunga kalaban badan sengkok tebun Gusti Kanjeng Nabi. Sapa-sapa orang sebunga kalaban lahir sengkok maka engkok bakal bunga dek orang sebunga jadi. Artinya apa? Siang are mangken badan kau leban para ajunan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga kalaban badan Gusti Kanjeng Nabi. Bunga kalaban lahir Gusti Kanjeng Nabi maka ten ku leban para ajunan seteja sehadir juga nek bunga sareng Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Semoga teti berhitung bertante sema bunga sehingga kaudi natan kuluban para ajunan teti kaudian sebunga dunia akhirat. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Tersedia kebutuhan badan kauluban para ajunan paringin teka hajat sareng Allah. Utama epon kebutuhan besar badan kauluban para ajunan paringin teka hajat sareng Allah. Amin. Karena manusia kak dinto para Rabu andi kebutuhan besar. Apa ini coba? Oh, lanjut. Manusia kak dinto pada Rabu andi kebutuhan besar. Kenapa kebutuhan dan guluban para ajunan? Dan guluban para ajunan andi kebutuhan besar, andi telok kebutuhan besar. Semi Nabi andi sareng dan guluban para ajunan fakaan nama hizat lahud dunia bihadafiriha. Betul kau leban para ajunan bagaikan seseorang yang mendapatkan dunia dan seluruh kenikmatannya. Nyaman tak nyaman? Dunia reka, dunia boleh. Dunia lakan bulai bunda kita tadi. Napa saya telok ni kah? Pertama, bi gulai pamatura lagi, mian mak lepas dengar tekapi. Mana bahasa Arab mian tak kok pada bosang dia. Pamatura bi gulai. Yar tek nama matura. Kebutuhan dasar manusia ni kah saya pertama selamat. Ngiring. On lanjut lagi. Kebutuhan dasar manusia si pertama kak dinto selamat.
Senomor 2 beres ben sehat. Senomor 3 teka hajat. Seminabi ekandi dan kuleban para ajunan mulai bekto pagi man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumi faka anna mahizat lahu dunya bihadafiriya. Dan kuleban para ajunan bagaikan seseorang yang mendapatkan dunia dan seluruh kenikmatannya. Malarmu ke kandi sareng dan kuleban para ajunan. Amin. Pertama, selamat. Orang gak dinto para rabu mun ki di eneng dunya montoro selamat harus menghindari beberapa seharus ecelenin beten kaulaban para ajunan mak detiti orang seselamat. Karena odik neng dunya kak dinto para rabu tidak akan terlepas dari dua hal. Beten kaulaban para ajunan mungkin cekak anyaba neng etunya tidak akan terlepas dari dua hal. Kenapa? Pertama, beda orang selebur deten kaulaban para ajunan ben beda orang sebeci deten kaulaban para ajunan. Bener? Tarik gula mancing biar mak le connect masalah keton dua kapi. Cina tukang syuting ring mari beda lah kona. Ya apa aja pada belajar. Apa masuk YouTube jadi saya oleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Odik nang tunya kak dinto pada rabu tidak akan terlepas dari dua hal. Kenapa? Beda selebur, beda seba beci. Pada muhibbin pecinta beten kaulaban para ajunan, tapi tidak boleh dipungkiri sareng ten kaulaban para ajunan, tidak boleh dilupakan sareng ten kaulaban para ajunan. Mun ki dia nang tunya pakun beda orang seba beci, beda pagi beda malam. Nah, katipun apa cara menghadapi semua itu? Malaikat odik neten kaulaban para ajunan ketika odian sepunga selamat ka odik neten kaulaban para ajunan. Kula matur ka seteje masyarakat sebede beceng. Kula matur, Pak, Bu, ambian nalekan nalebur kasi tong orang cinta kasi tong orang kula motor cek bi kapiaki paham mun lebur kasi tong orang mun cinta kasi tong orang mun seneng kasi tong orang cek bi kapiaki mun becik kasi tong orang cek pos ampos geluh. Bener? Dari masih nyaman odik mun tero nyaman kala deng sedeng kala deng maklum munyi melondor kan. Tes. Kala deng sedeng. Mangkan kula matur ka panjenengan, mun cinta panjenengan cetlah kala cinta, amposaki setuju ka Allah ban ka Rasulullah. Mun ka manusia ampon, manusia ni ka andi sifat busenan. Bener? Dan masih nyaman. Kala deng sedeng. Mun kita kan benih mun kadung cinta ka orang serasa dunia milik kita berdua. Bener? Selain ngampong. Mun kadung bacik ka orang tak ada musuh boleh gundu saya kebacin. Bener? Makan gula mata orang tengate. Saya ngak saporan mun kadung bacik ka orang cek bacik geluh galak teng sedeng takok ku laku abek buta ka orang saya kebacin. Bener? Innal bala muwakkalun bil mantik saungkun pula ini ka kebanyakan diri ni ka. Apa bahasa dinan? Culut. Culut. Saya ngak tengate. Mun lebur ka orang ben bacik ka orang galak teng sedeng takok abek ku laku kadung lebur sarapah beci dak masih nyaman deng sedeng habibaka haunama asa ayyakuna bagidak wa abghid bagidaka haunama asa ayyakuna habibak cintailah kekasihmu sedang-sedang saja barangkali suatu saat nanti dia akan menjadi musuhmu bencilah musuhmu sedang-sedang saja barangkali suatu saat nanti dia akan menjadi kekasihmu dak artinya kala deng sedeng paham mangkana para rabu cepon benga sepo timin cepon benga sepo beten kau leben para ajunan reng ajunan banyak sepo orang ni kemun ki odi neng etunya ki bedelu kelun ni kata kira nyaman bener orang mun odi neng etunya ki bedelu kelun ni kata kira nyaman buktikan siang hari makan gula tanya kambian Pak kambian jawab pak kompak pak sampak pak sepak siap gula tanya kambian Pak kambian mun andi bini ratin kelu nyaman tak nyaman jadi maka ngojak nyaman kak andi bini ratin gelu nyaman tak nyaman jadi masih ngojak nyaman mara kok popong kita andi bini mara kok terwa guru mak deh ya din nak aduh lah masyarakat tempat kelebun nyaman ongguan nyaman mara kok terwa guru ngojak lah karena nyaman mun ki bedelu gelun tak kira nyaman kak para bukti aki tak kira pikiran bian di bini ratin gelu tak kira pikiran kepikiran makun tak kira gitu tedung tak kau ikala orang bener boleh ring bini setiang semua orang nah
Tina jak pekel, bu ibu saya budi jak pekel sero sapa ngoncengkok. Reng bini mangken ni ke barara bu pada ne benjejen siang ka aki nang epakong naleka na telas ndek remah ablek ke hongguan tapi esena nangki nang ndek remah banyak reng bini palsu bener lambek reng bojeng muntero nyong reng rajin usah nyong artis bener usah nyong SCTV RCTI mangken tau jauh nyari setisa bojeng saareh nyari reng rajin oleh satrek banyak bener reng bini tadi bang tak gerpeken tadi mesti ngocak nyaman berembak angabi bedek benar reng bini setia glowing sih glowing nasi kuring muana glowing tanah kering Allah kula lambak ki nang pontuk cepon ustad jong ban menyari cutu sengak jong cengok muana ben telapak tangan bitan kula sangku bulan beni aurat oleh cengok ternyata di tahun 2021 bitan kula temu jawab nah ana apa menyari cutu ni kemak soro cengok muana kade ben tanang ana apa kan namu ben tanang mangken reng bini penyata pada kan beda istilah siang malam reng bini siang malam di atas terang bebe peteng bener nyaman ayo di masa nyaman gitu bro mana nyaman andi PC bi masyarakat bejeng reng selake reng lake bejeng laki skincare men sepo tak kira tahu ke skincare saya tahu kun ka bedek taburan tadi PC care iba kun kut sendiri ya no manggana bu saya budi halo bu marasan misan ngaji ben sate ya sero sapa ben keluar cek saking tak keluar tak kene sidir bu embian ni mangken mumpung bulan molot kula mata ora kambian embian mumpung mangken bulan molot embian tero masuk swarga namanten bu ibu pak cendi embian ngiri nyaman kemarin bu embian tero masuk swarga namanten doa angin termasuk swarga kapi masyarakat bojong ni amin binian utama ipon binian termasuk swarga kapi amin kor situng gula mata orang kambian siap mbian masuk surga siap amin termasuk kapi kor situng gula mata orang mbian montoro masuk surga situng latinin selake cek laki kirin malolo Sayyidatina Aisyah gak dinto bararabu nalekana duka ke Gusti Kanjeng Nabi bini ngareng bini dina bini pating tuting dak iya roa HP pas etetero beni dak remah nalekana Sayyidatina Aisyah gak dinto duka ke Gusti Kanjeng Nabi gak dinto kun lebet tebuan sindiran tebunya tak sami sareng tetebu sebiasa jadi Gusti Kanjeng Nabi paham bahwa Sayyidatina Aisyah gak dinto duka boreng bini dina mun tak ngaduding dak iya terus aki ya mende ya terus aki ya perlu pakai HP jadi kemarin ya terus aki ya bener ya jadi saya tak mau masuk surga yuk Allah ya kiri-kirin melolos laki remare tak setruki deng udah embian bu embian montoro masuk surga selaki ini kau penin siap ongguan siap ben barang siap ongguan ayo ni kau aja ada budi saya ngak budi sikit akhir kikir ya tak ada jawab ya tak isi ya siap on termasuk sargembian mun siap